e county ma Samburu kama skul primar ma Soit Pass e kar chung bura ma Samburu North e county ma Samburu olor kaluoro bende medore bang jomaundu monjo aluora mar skundno e odhiambo manyoro. Monjno manyo jaod brachiel kod jopuonj e skundno kod hinyruok marach mar magina. Omiyo sani jopiny makono dare miechgi ka gin kod luoro ni jomaundugo nyalo duogo timo monj. George Bati miyo waler. E aluora ma Soit Pass e sub-county ma Samburu North e county ma Samburu, luoro mar monjo oloko e chuny jodak. Jopiny dar gik moko kama odiyo nyithindo e korgi odiyo, kamoko bende koni kata bed ni wuoth bor paka ok nyal dong' chien. Kata kamano, kaluwore kod pek mar got, chuno mondo paka ema bol piny ka pany kech. Machiegni gi sikund primar ma Soit Pass piny oling' thi. Sikul mane kod kwan jopuonjre maloyo 300 olor kaluwore kod monj manyokweth jomaundu otimo e aluorano, kendo weyo jaod achiel kuom jopuonj mag sikundno kod adhonde mag magina. And Soit Pass Primary is a comprehensive school, ECD, primary na junior school. Na tuko na walimu 7 na watoto zaidi ya 300. So jana tulishambuliwa, tulipigwa risasi. Hata mwenye alipigwa mama, huyo wife ni wife ya mwalimu wangu wa ECD ndo alipigwa. In fact tulipigwa risasi mpaka tulikuwa tunaingia chini ya vitanda. As we talk now, learning is not taking place kwa hiyo shule. Kutokana na hiyo vita ya jana, shule tumefunga. Watoto wametoroka pamoja na wasasi. Hakuna mtu amebaki kwa hiyo shule leo. Jodak machunygi ni kod luoro koni jomaundugo ma osebedo ka ong'ere kod kuo mag jamni nyoko kwalo gimoro amora. Tema oweyogi kod penjo ewi monjno. Jana walifahamia hapa, hakuna mbuzi, hakuna ng'ombe, walifahamia shule na walimu pamoja na wale jirani wako karibu na shule. Sijui wanatafuta nini kwa shule. Walimu jana waliepuka tu kimungu. Kuna ndege inatembea kila siku hapa. Inatembea hapo, hiyo ndege ikikuja tu kukaa hapa chini, ikikaa hapa chini tunaongoja ufahamishi kwa hiyo wakora. Hakuna sai mtu hata anakaribia hiyo shule kwa sababu tunaogopa hata kupeleka meeting kama hii pale, tunaogopa tunapigwa. Sababu jana walikuja na kutafuta watu tu. Jodak makoro sani dwaro mondo mednegi obila makicha mong'ere kaka NPR koni jomaundugo timo monji gi wang' teko kendo giloro nyaka peini. Hiyo shule inataka uongezewe KPR. Kuna watu juzi walipelekwa majina huko. Sijui hiyo majina ilipotelea wapi kwa sababu walisemekana kuna majina ilipelekwa walimekuwa approved, watu wengine wanapatiwa kushuka shule. Juzi Monday walifunga barabara kutoka Rada, hata dereva wa NPR Monday siku hiyo aliuawa. Jaod bura ma Samburu North Elilete Pila ma onyiso chich ni monjno en mar temo daro jopiny e gweng'no omako chung' ne ngang'o kobiye mondo jomoko dar oganda ne lopgi kendo nyiso serikal mondo neni oganda na omiya arita makare. Hiyo ni situation ambayo katika hii Kenya ya saa hizi hatuwezi kubali. Wakazi wa hapa sio wakazi wa nchi nyingine na sio wakazi wadogo kuliko wakazi wa pahali nyingine hii Kenya. Pia hawa wako na haki ya kupatiwa security. Wako na haki ya mali yao kushungwa. Wako na haki ya wanafunzi wao kusoma. Sababu kama nia yao ni kuhamisha watu kwa hapa, nawaambia poleni sana, hatuhami sisi. Serikali itakuja kutoa miili za watu hapa kwa sababu hatutoki hapa. Hatutoki hapa. Na hiyo ifike penye itafika. Magi timore kinde ma Jalup County Commissioner ma Malaso Peter Mutiso to singo ne jodak makona rita makare kabeno golo kwayo ne jopiny mondo ti machiegni kod apisa mag obila. Ningependa kwanza kuhakikishia wakazi hapa usalama. Kama serikali tumechukua mikakati ya kuhakikisha kuna usalama. Tutaongeza na tumeongeza askari wa akiba na pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama kwa hii barabara ya Baragoi kwenda Maralal. Iko officers wa GSU wana patrol pale, na mimi ningependa kuwahimiza wananchi wa hapa waweze kushirikiana na maafisa wa serikali tuweze kuhakikisha kuna usalama. Rochruok mar arita aluora ne chuno mondo obila oikre ka dho bunde menyo bunge kuonde ma jomaundugo nyalo bet ni oponde. Kageno mar jopiny en ibiro migi arita mondo yaw sikul kendo nyithindgi osom kaka nyithindo mamoko e gwenge ma Thurka. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kodhi wach mar bura ma oseyware